glorify your name. Glorify your name. Window, river, and violet, window, fire, bongwe, maga bongwe, maga bongwe, maga bongwe, ah, maga maga bongwe, ewo maga bongwe, maga bongwe, ah, ewo upageme, 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 baba upageme, baba upageme, upageme, upageme. Ewo upageme, upageme. Vagabonde, vagabonde,
I greet the congregation of God in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. We are reading from the Old Testament, the book of 1 Samuel chapter 1. 1 Samuel chapter 1, verse 9 to 15. In the ERV version, it reads as thus: Hannah's prayer, verse 9. After eating and drinking, Hannah quietly got up and went to pray to the Lord. Eli, the priest, was sitting on a chair near the door of the Lord's holy building. Hannah was so sad that she cried the whole time she was praying to the Lord. She made a special promise to God and said, Lord all-powerful, you can see how sad I am. Remember me. Don't forget me. If you will give me a son, I will give him to you. He will be yours his whole life. And as a Nazarite, he will not drink wine or strong drink, and no one will ever cut his hair. Hannah prayed to the Lord a long time. Eli was watching her mouth while she was praying. Hannah was praying in her heart. Her lips were moving. But since she did not say the words out loud, Eli thought she was drunk. He said to her, You have had too much to drink. It is time to put away the wine. Verse 15. Hannah answered, Sir, I have not drunk any wine or beer. I am deeply troubled. And I was telling the Lord about all my problems. Kereke ya Xosi ku rhula ka Xikwembu a ku ve na n'wina na mi rhamba ku ya yingisa loko hi ta hlaya eka mahungu lamanene rito ra Xikwembu eka testamente ya khale kusukela eka Samuel wo sungula hi hlaya kusukela eka verse 9 to 15 hansi ka nhlokomhaka ta ku velekiwa ka Samuel. Siku rin'wana loko va hetile ku dya ni ku nwa swa le magandzelweni eXilo, Hana a suka a yima a ri ni gome lerikulu. Muprista Eli a tshamile endhawini ya yena kusuhi ni nyangwa ya tempele. Kutani Hana a khongela hosi Xikwembu a ri karhi a rila hi swiviti, a tiboha hi ku hlambanya a ku, wena hosi ya matimba hinkwawo, loko hakunene wo vona maxangu ya mina nandza wa wena, ni loko u ndzi anakanya, ni loko u nga rivali mina nandza wa wena, kambe u ndzi nyika n'wana wa mfana, ndzi ta ku nyika yena a va wa wena hosi, vutomi bya yena hinkwabyo, naswona a nga byewuriwi hi misisi ni siku ni rin'we. Hana a heta nkarhi wo leha a ri karhi a khongela hosi Xikwembu. Eli a ku a xiyaxiya nomo wa yena. Hana a khongela hi mbilu, a vendzavenzisa milomo ntsena, kambe ku nga humi rito. Kutani Eli a vona vonge Hana u lo pyopyiwa. Kava loko a ku ka yena, xana u ta pyopyiwa ku fikela rini? Famba u ya xalamuka. Kambe Hana a hlamula a ku, e-e n'wini wanga, ntsena ndzo va wansati loyi a karhatekaka ngopfu. A ndzi nwanga vhinyo kumbe byalwa, kambe ndzi tile ku ta kofula swa mbilu ya mina eka hosi Xikwembu. The second book from the New Testament, Acts chapter 2, verse 12 and 13. Acts chapter 2, verse 12 and 13. The subject, the coming of the Holy Spirit. Verse 12. The people were all amazed and confused. They asked each other, What is happening? But others were laughing at the apostles, saying they were drunk and
they were drunk from too much wine. This is the word of the Lord. May his reading be blessed. Ya eka testament leyintshwa eka mintirho chapter 2 hi hlaya ntsena verse 12 to 13 ehansi ka nhlokomhaka leyi nge ta ku ta ka moya lowo kwetsima. Kutani hinkwavo va tshuka ni ku hlamala ngopfu va vutisana va ku mhaka leyi yi yisa kwihi xana, kambe van'wana va hleka vadyondzisiwa va ku vanhu lava va pyopyiwile, leri hi rona rito ra Xikwembu. Hosi a yi ta tiyisiseka hikwalaho. Verse 3. Ngesi tshama ni ta kombela hi yimbelela 210 verse 210 verse 3.
Yesu, Yesu, Mungu Come la messo sulla carta? Verse 3. Yes. Samisa. Grazie sono bacano raina. Paranda penena congela, congela ritule. Congela. Quella Father, in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Shkumsha Kwahanya, Shkumsha Musa. We bow our heads before you, Eka Pundwana Munka. When you hanyaka, at times, God, underestimate your love, your grace, and your mercy. Hikuva wena Xikwembu xa mina, we take it for granted leswaku hi kona kwala gantelweni. A hi koti ku swi twisisa leswaku va kona lava wena Xikwembu xa mina va swi lavile ku ya ka different churches or different denominations ku ya va ku dumisa. Kambe wena Xikwembu xa mina vuxaka rona va ri vonanga. Wena n'winyi wa nga la hanyaka, hi rhandza ku khensa tintswalo leti wena u nga hi endlela tona kumbe leti hi kombaka tona. Hikuva u hi pfuxile this morning. And u make sure leswaku hi tlhela hi kota ku ta hi ta fika hi hlangana la gantelweni ra wena. Hi khensa tintswalo, hi khensa rirhandzu leri. Hikuva wena Xikwembu xa mina a handle ka swona, a ta va hi nga fikanga la. Hi rhandza ku khensa wena Xikwembu lexi nga le henhla. Sweswi nkarhi wena Xikwembu xa mina leswaku hi hetwa rito, I rito leri humaka ebukwini ya wena. N'winyi wa nga la hanyaka, ni tile ni ta yima la leswaku ni ta hlavutela rito leri hi leri wena u nga ri kombisa rona loko wena Xikwembu xa mina prepare this sermon leswaku ni ta share na vana va wena. N'winyi wa nga la hanyaka, na khongela leswaku rito leri a ri ya phatsama etimbilwini leti tengeke, a ri ya phatsama, ri ya tirha hi hina eka vhiki leri, ri ya tirha hi hina eka lembe leri. N'winyi wa nga la hanyaka leswaku mfumo wa wena u ta kota ku dyondzisiwa. Wena Xikwembu lexi nga la henhla susa mina, kambe wena Xikwembu xa mina ku sala wena. Rito leri nga ta va ri kha ri hlavuteriwa a ri hume eka wena, nga vi ri kha ri huma eka mina. N'winyi wa nga la hanyaka, ni khongela hinkwavo vamakwerhu lava nga ta ri yingisela leswaku ri ya tshama, leswaku ti-distractions wena Xikwembu xa mina leti va nga va ka na tona ti ya wena Xikwembu xa mina ti ya hela. Hikuva at times wena n'winyi wa nga la hanyaka 30 minutes ntsena ya hi tsandza to focus on the word of God. Hikuva wena Xikwembu xa mina nala u lava ku ri yiva, ri tsariwini le bukwini leswaku nala u tile ku yiva ntsena, a ku na swin'wani. Hence wena Xikwembu xa mina na khongela ni boha hinkwayo wena Xikwembu xa mina moya yi nga tshamisekanga leyi lavaka ku ya rito leri, leswaku wena Xikwembu xa mina hi nga yi pfumeleli eka siku leri namuntlha. Rito leri a ri ra twala, rito leri a ri ra hi pfuna, rito leri hi kota ku famba hi rona at all times. We prayed in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Vamakwerhu eka siku ra namuntlha ni rhandza ku ya xo sungula na xeweta the right reverend Jeffro in absentia, kambe ni xeweta the entire Masangu family. Ni xeweta again the executive of the church. Ni xeweta the consistory guilds na the committees. Ni xeweta vayeni va hina lava nga kona eka siku ra namuntlha. Ni xeweta vakreste hinkwerhu n'wina mi nga kona haleno eka siku ra namuntlha, mi nga va na nkateko ku fika laha mi ta yingisela mina ni vula rito ra Xikwembu. Ni ri ku rhula ka Xikwembu a ku ve na n'wina. Vamakwerhu, I don't take this time
for granted, or this opportunity for granted. Ke vulawa kateko ku va ni kote ku va ni hlawuriwile leswaku ni ta ni ta vulavula na mina eka siku ra namuntlha. And loko ku xeweta madodana and absentia, na vona ku va humile mpela ku ya tindlopfu. I just believe ku hinkwavo ka vona hi kha hi vulavula so va kona kwala zone 3 va kha va dyondzisa Xikwembu hi rhandza ku khensa tintswalo teto. Ha swi vona na hala ka vamanana hayi attendance a hi yona kahle wo twisisa ku va karhele tolo ku ri busy ngopfu hi swi vonile ka status na swiyini a ku ri busy ngopfu ti-voice ti fambafambile a va swi kotangi van'wana na swi tiva ku va helekete madodana va va dyondzisa na vona a tindlopfu. Nkarhi yo tala loko u ya preacher ka ha ku hela conference leswaku vanhu va va ha ri so motivated with whatever they have received in the previous day or so. Leswaku va ta va ri na that thing ya ku ingaku every day ku nga va conference. I think that is not possible, but va ri na that thing. So it's easy ku va u ya mahlweni where they stopped yesterday. I'm hoping ku ri leswi nga ta swi vulavula laha swi ta ya swi va na sense and swi ta n'wi vuyisela ka tolo leswaku hi kota ku famba kahle. Vamakwerhu ni lava ku ya ni ya na ku basisa dyondzo ya mina eka the 2 sermons leti nga va na tona the previous 2 weeks. Ni lava ku expanda on that. Yo sungula hi le hi vulavula hi introspection leswaku hi nkarhi wa Lent we need to introspect, hi ti kambisisa, hi make sure leswaku impela ha swi kota ku vuyela kumbe hi le ku vuyeleni ka Xikwembu. Ya vumbirhi vamakwerhu ya last week a yi vulavula hi ku ri Xikwembu or God is valuing our hearts, not our appearances. Hi laha a hi vulavula hi ku it does not matter ku ri how you look, but God is focusing on your heart. Theme ya mina eka siku ra namuntlha vamakwerhu ni yi the leswi. Only God sees beyond what people see. Only God sees beyond what people see. I Xikwembu ntsena leswi vonaka ku hundza leswi vanhu va vonaka swona. That's the direct translation hi Xitsonga. So hi ya hlaya aka tibuku timbirhi. Tibuku letimbirhi ti na a common word leyi ni lavaka ku vulavula hi yona, but I'm not there. But it's a common word loko mo hlaya ka First Samuel ne le ka Acts 2. They are talking about drunkenness after drinking wine. A ni la ku ya ni ya vulavula hi leswiya swi nga le ka magandzelelo leswiya swo kota sweswo a swi hlayi na namuntlha. Kambe ni lava ku ya ni ya focus on these words. Mi ta swi twisisa ku why ni la ku focus-a ka vona. Aka the first scripture that we read, the first passage is about Hannah. We know the story. Story lexiwani xi dume ngopfu in such a way that hi tala ku xi quote loko swilo swi nga fani. Tala ku ya vulavula hi xona nkarhi wo talatala loko swilo swi karhi swi tika. Xitori xa Hannah mi ta xi twa loko mo hlaya from verse 1 mi ta xi twa leswaku a ku humelela yini at the time a ri kholeriweni. So every time loko va ya gandelweni a kholeriwa hikuva yena a nga ri na n'wana. At all times Penina a n'wi khovolela. She would be on her case at all times about that. What was fun about that story? This thing was happening mostly in nkarhi leyi a va yi vitana ku
I got these special occasions. I can say ku ri swi fana loko hi kha hi tala kerekeni. Mi kuma ku loko hi ri la kerekeni swa kona swi pfuka ngopfu loko munhu a ri la kerekeni ku khongelela van'wana. That was what was happening at the time. A swi humelela ngopfu when they're in the house of the Lord. So hi minkarhi yo tala you expect ku ri when people come to the church, va ta ku gandzeleni va tisa ti-offerings ta vona, they will always have a compassion for others. But it was not the story with Penina. Ha swi tiva leswaku na hina kwala loko hi tala kerekeni, I'm expecting ku ri loko hi ta laha hi tele ku ta dzunisa and a hi telanga ku ta hi ta langutana hi khovelelana hi swiyimo swa hina. Now eka this story eka abuse leyi nga va kona eka Hannah hi Penina that she suffered and the pain that she suffered, what did she do at the end? She poured her soul into prayer until such time that the words could not come out. That's what she did. Ni sure na ku loko va nga swi tsalangi in the Bible, but I'm sure ka ti-situations to fana na leti you will find that a nga ri Penina ntsena loyi a abuza Hannah. It was also the community, the relatives. Vo mama Zala va swi rhandza ngopfu ku vulavula hi swona swilo leswi. Ni sure leswaku a hi timhaka ta Penina ntsena, but there were a lot of people who were abusing Hannah hi xiyimo lexi a nga lo ti chuzela. The Bible says she poured her soul into prayer until such time that the words could not come out. What happened to that? Or what happened? So for me, I think at the end of the day, because she was not so, the words were no longer there. Then what happened? She was misjudged. On top of that, she was misunderstood. And she was misinterpreted to be drunk. That's what happens, because normally at the time, very xikhongelo a xi twala ngopfu loko u kha u rhasa. Loko u khongela u rhasa u bokoloka u tlula u ya hala na hala a xi twala ngopfu at the time. But at this point in time, Hannah could not, so the words could not just disappear. She could not say anything that was vocally that we can hear, but you can only see her lips moving. There's a lot of ways loko vanhu va swi twile ku ku humelela. Van'wanyana va repeat-a xixin'we like uma 10 times va nga swi twi. U ta ku byela xixin'we ku ri loko u ku byela something now, after a minute u repeat-a the same thing. A nga ha swi tsundzuki ku ka va kha ku byela the same thing. Van'wanyana they even forget. U kona un'wanyana a nga tshama hundza kaya hi movha. So loko a vona gate ya le ndlwini a hleketa ku hi laha humaka kona. U vone gate liya a fanele a nghena, so loko a ku tlakuma ku hayi mani hi laha ni humaka kona laha to vuya kona, a vha a tlhela a ku hayi so mo ni ya kaya. So ku na swilo swo tala leswi vulavuriwaka kumbe leswi endliwaka when someone is drunk. Van'wani hi language ya kona va ri va kuma na ti-blackout. Blackout swi vula ku a wa ha swi tivi na ku u le kwihi kumbe u endla yini at that particular time. Van'wani at the same time they cry and laugh at the same time. U nga ha swi twisisi ku u le ku rileni kumbe wa hleka, swi humelela hi nkarhi wun'we swilo sweswo. Hence Eli interpreted that the prayer that Hannah was presenting as being drunk. Because actually,
Hannah was at that stage. Hinkwaswo leswi nga swi tlangela, Hannah seemed like that, but she was misjudged to be drunk. Loko hi ya ka mintirho ya vaapostoli, hi twa hi nkarhi luwa wa Pentecost ku ve na the Holy Spirit and all that. Nakona a ku ri na a religious function hi nkarhi wolowo. And vadyondzisiwa, they were full of the Holy Spirit. Kutani hinkwavo va tala hi moya lowo kwetsima, va sungula ku vulavula hi tindzimi tin'wana hi laha moya wu nga va lerisa ha kona. So they started talking in tongues. What happened after that? They were misinterpreted to be drunk. The contrast to these two stories, eka xitori xo sungula, Hannah could not utter a word. But these ones, they were talking in tongues. And in both situations, they were misjudged and misinterpreted to be drunk. How many times have you been misjudged? How many times have you been misinterpreted in your life? Vamakweru, hi minkarhi hinkwayo hi tshamile kwala hi nga kona were misjudged and misinterpreted, irrespective of what you have done or not done. Avo enda something, hambi au endi nchumu, is the same thing. You'll be misjudged and be misinterpreted to be drunk. That is because hina vanhu va misava, we've got very limited resources to understand or to know human beings. Minkarhi yin'wani we are misunderstood by the people who believe who understand us. So kuna minkarhi yin'wani minkarhi yo tala vanhu vo tala a va hi twisisi, ene vanhu valavo hi lava kahle kahle hi twisisaka ku hi vona va fanele va hi twisisa, mara va hi twisisi. They misinterpret us. We are misjudged by the people we trust, and we are misinterpreted by the people we trust. The reason I'm saying this is because my thinking is, kuna a high priest Eli. Loko a high priest fulako your judgment. For me, I think it should be different to the others. I was not expecting Eli to misjudge the prayer ya Hannah kuba ingaku kulupsoksiwa. I don't expect that. But the people that misjudge you is the people that you were supposed to really understand you and trust you. You have almost trust in those people. That's how life is. Baba Kweru, Xikhongelo xa Hannah is deep. It's silent. It's not outward the way that's to successful. But at the same time, God saw the heart, not what was happening, because people have already misjudged them. Hannah pours out her soul rather than drinking wine. So minkarhi lo tala ha ba huwa ku ri vanhu va ta swi kota ku hi vona leswaku hi khongela hi ntiyiso ni vutlhari. Eli concluded ku ri Hannah u kume swimbirhi swinharhu hikwalaho ka mintolovelo ya hina ya ku azuma ku ri this should be this because of this. But God sees beyond what a normal eye sees. Hi yona minkarhi yo tala vamakwerhu
loko vanhu vo tala lava rhobaka vanhu lava mbala tisuti. The people who commit fraud are the people who sit. U kuma munhu yaloye a bohe suti in such a way that you believe for it. Because we assume that if someone is wearing a suit, then that person is so and so. And you are wrong. You are very wrong. Ta byela xitori xin'wanyana xi nga tshama xi humelela a Polokwane. It happened ni tshama ni tirha ku xavisa timovha a Polokwane a long time ago. Mo ni vula na khampani ya kona a swi bihanga. A ni tirha ka Audi hi xavisa timovha. There was this one time, there came this guy at actually come over. He was wearing a suit, very smart guy. Audi. I remember the Audi was the A4 ya red. I don't storage I'm sure about ya red. And this guy, I just remember he was very smart. He was like look the camera didn't lie. He the other side. But I face one salesperson. Lo I Steve is the best liar aflo. Ayaka o khome xibegani minkarhi lowa ka a swi ha duminyana ku na swibegani na swin'wana va ku swi kuma vanhu va ti-10 na so. Because a ku ri na tifoni ta tikulu ta vo va ri vo tiyini ti-99 whatever ti-Nokia va ti vona ta tikulu. Yeah, this guy was carrying a bag like that leyi ntsongonyana ku ri na. Then u khome na xikhiya xa movha this guy xikhiya xa movha lexiya xa Range Rover. And he went straight to this guy wa salesperson and said, a swi tiva ku ku na movha wa njhani ku na movha ya njhani laha ka floor and movha leyi lava ku yi yihi. Mara movha liya a yi ri hala ndzhaku hala ka workshop hala a ya ha ku fika nyana laha ka floor. A nge se va na vo ti-tracker na swiyimini. I don't know ku ri u swi tive njhani but you know ku ri va investigate. Then this guy I could know I'm conducting a workshop at Robin. Aka certain lodge you do makwana Polokwane. So ni lo humanyana hi lunch ni lava ku ni kota ku ya testa this test driver this car. And then va fambile va ya le aka lodge yaleyo. Va fike le va complete maphepha swi completiwaka. This guy a languta tlhelo. I don't know ku ra ku humelela a tsala ni hina vona ti-sales. This guy ti tekela khiya ya Audi liya. Gone, just like that. U fambile. That car cannot be traced. Ayina tracker, ayina nchumu. Gone. Because we assume. Loko no one bhale suti so va hey munhu a nga laya. Because we can't see beyond what God sees. So, Vamakweru, it's we must know that God will see what we don't see. Vamakweru, eka nkarhi lowu mahlomulo, eka nkarhi wa Lent, hi fanele hi tiva leswaku true prayer is not about performance. It's about inner surrender. Because God only responds to honesty and not ku ri munhu languteka njhani. N'wana ni byela mhaka yin'wana leswaku people will misunderstand you, they will misread you. But God fully understands you. I was not drunk. She was just pouring out a soul, not a wine. Vamakweru,
Loko u nga se tshama u khongela u accuse of being drunk, you have not prayed. A wu se tshama, a wu se sungula wa ha ri ku woma pele. If you have never been accused of being drunk, hikuva kha u khongela, wa ha ri kule ngopfu na ku khongela Xikwembu. Your prayer yi fanele yi va in such a way that va twa ngaku you are drunk. You have not started. If you have not been accused of being drunk, you have not started. Entiyisweni vamakwerhu, Xikwembu xi twa swikhongelo hinkwaswo, especially the one that never make it to human ears. Xikhongelo lexi nga fikiki tindleveni ta vanhu hi xona lexi fikaka ngopfu ka Xikwembu. Hina hi na problem ya ku hi lava ku twiwa hi vanhu. Loko ni khongela ni tshame kusuhani na tatana Nkuna laha ni lava ku va ni twa ku ni ri yini. Xikhongelo xa ntiyiso hi lexi xi fikaka etindleveni ta Xikwembu, not endleveni ya munhu, because hi rhandza ngopfu ku perform. Vamakwerhu, enkarhini wa sweswi hi fanele hi sukela ku perform ku ri vanhu va ta ku yini. We must stop pretending. We must embrace honesty, and we must return to God. Vamakwerhu, this is a sober command from God to acknowledge that mina na n'wina we don't have perfect hearts. Mina na n'wina we don't have polished hearts, but we have surrendered our hearts that pours out to God. Kuna some prayers vamakwerhu can't explain to people, and kuna some of the challenges and burdens that you cannot put into words. But we get to what you can talk to 100 people, they won't understand it. Only God can understand that language that you speak about. Because God understands the language beyond what people can understand. It's only the God that understands the language of the heart. Hi nga yi ya kombela ku pfunapfuniwa ka un'wana na un'wana lowu hlanganaka na yena, he mina ni na ti-problem leti na leti, he mina swi te yini swi ku yini, he swi ya hala swi nga heli. It's only God that understands your heart. Hambi ti-psychologists leti nga trainiwa, that language they don't have. Only God understands that language. What talaba hina kwala hi tile ka kerekeni, we are smiling, we are looking happy, but we know most of us are carrying a lot of silent pain, a lot of hidden disappointments, a lot of frustrations, and a lot of private struggles. And Karino Tala, what Tala we've mastered and learned how to manage it. Yes, Kotango push manage as well with a smile. Yes, Kotango. Yes, Kotango to hide it. Yes, Kotango to appear okay. Why do I not okay? Ilok chaven kai kaku jajiu. Naku wan mata ku ini syndrome. Ilok chaven kaso. God is saying to us, stop pretending. Start pouring. God is saying this land, just like what Hannah did, stop managing it, start releasing it to God. God is not moved by our polished prayers. He's moved by our honest hearts. How you look, how you sound, how others sees you is immaterial to God. People can misinterpret you, your outward behavior, but God understands your inward condition.
So Xikwembu xi ku tiva kahle. Inside, you can do all these things to impress people and all those things. But it's only God. God knows what is inside. Hi ku ku na minkarhi yin'wani, have you ever reached a situation where you don't even understand yourself? When you look in the mirror, say, what is happening with me? You don't even understand yourself. But we expect people to understand us while you don't even understand who you are. We expect a lot from people, as they misjudge us and misunderstand us. Mama Kweru, God is inviting us today. He's inviting us to be ready. But if you are ready, you need to do the formula. If you're not ready, it's far. There will come a time where you'll be ready. Number one, He's inviting us to stop pretending. Number two, He's inviting us to stop hiding. Number three, the last one is inviting us to stop carrying things alone. We must give it to Him. He says, you must pour it to me. The accusations start drunkenness, aka Acts. Look at about apostle when they were filled with the Holy Spirit. Is that in both cases, in both situations, there was the spiritual favor that was coming from God was mistaken for a natural shortfall by people at the time who lack, according to me, who lack spiritual insight. At the time, even Prester Haley lacked spiritual insight at the time because he could not see that Hannah was really praying, was not drunk. So, Mama Hannah's silent prayer, it serves as a model that God hears the cries of the heart, even when the words are not spoken out. Loko hi hlaya ka Varoma 8 verse 26 yi vula swona yi ku kambe na moya wa hi pfuna eku karhaleni ka hina hikuva a hi tivi leswi hi faneleke ku kombela emikhongelweni ya hina kambe wona moya wa hi khongelela hi mahika lama tsandzekaka ku vuriwa hi munhu. So in conclusion, vamakwerhu, at the end, Haley realizes his mistake. Because at the time, he did not have the spiritual insight to understand kuri Haley a vulavula yini or a khongela yini. He realized his mistakes and he blessed Hannah, transforming her despair into peace. As tiveni vamakwerhu leswaku as we start a new week, xitori lexi Hannah a xi hi dyondziseni leswaku Xikwembu a xi le kule na hina, hi hina hi nga kule na xona. He is present in our lives. Xi hi dyondzisa nakambe leswaku what you think can break you, God can use that to position you. Xi hi dyondzisa leswaku what empties you can prepare you for bigger things. And what delays you does not deny you of being closer to God. Hannah walked into the presence of God. Bang overlooker. But when she walked out of that situation, she was changed. It's not because her situation immediately shifted, but because her heart connected with God. That's the main thing. Her heart connected to God, and everything else followed. And that is a real miracle. Mama Kweru,
God today is calling us to do what Hannah did. Kuba hi yima to carry silent pain and start pouring it out in his presence. If I isithemba swinene in such a way that we need to surrender. I always believe at times our belief system is not really strong. We don't even trust God that God can do something for us. I don't believe we trust to that level. I'm including myself. I don't think my trust in God is enough. Because for me, I feel if I trusted God enough, many miracles would have happened. I feel somehow, somewhere, I'm limited in my belief in God. If I remember, even in our waiting is waiting. So I think the issue again is if I pray for something today, if it does not happen in 2 days or in 2 months or in 2 years, I always think God is not waiting. God has not answered. And sometimes we always change these resolutions and all those things because we're seeing that we're not getting help or we're not getting anything. We pray every day about something, but nothing is changing. You end up changing the same thing that God was working on at the time. The time that you're changing is the time that God wanted to give you that same thing. Because you operate on your own understanding. You leave that and start a new thing. That new thing will also take another 20 years for you to achieve. You're going to change it again. You change it again and again. You'll never achieve anything in life because you're not waiting on the Lord. Because God is working on the background, but you don't see it because the trust level is not up to scratch. The time that you decide, now, this thing I'm not getting, this is the new thing that I'm resolving to do. And the next day is the day, or even the next hour, that's when God was going to give you that same thing. That you have decided to leave it, and God leave it. You start afresh. Another 1 month, 2 years, 20 years, 12 years, whatever. You don't go anywhere. And you ask yourself, but so many because you're not waiting on the Lord. But I'll operate in this is me, tomorrow this. Because we like that. All right, tomorrow traffic, you journey and karata. Who told you you'll be able to wake up and go there? Who told you that? In conclusion, because your story, like Hannah's story, it's not just about you. It's about what God wants to bring or to give birth to through you. So, we must not give up. We need to trust God at all times. We must not lose hope because, believe you me, your prayer is being heard. You must be misinterpreting what God is doing. God is hearing your prayer as we speak. And Mama Kweru, believe you me, your season is coming. Your time is coming. And your breakthrough is coming. But you need to hang in there. We must not be worried about being misinterpreted and being misjudged. Let's focus on the goal, which is God. Because only God sees beyond what
people see. Amen. I conclude. Father, in the mighty name of our Lord Jesus Christ, we thank you and we honor you. We give glory to your blessings, we give glory to the word of God that we receive today. Munywanga hanyaka akube rito leri nga ta famba hi rona. Leri nga ta hi khayima kusuka sweswi from this moment on. Loko ha sungula a new week, ha approach a new month. Wena n'winyi wa nghala hanyaka, I pray leswaku hi famba hi rona. Ri ya hi voningela. Hikuva wena Xikwembu xa mina hi pfune. We pray, Father God, leswaku hi swi tiva leswaku wena you see beyond what people see. When you look at the heart, wena Xikwembu xa mina lexi hanyaka. Hinkwaswo sweswo wena Xikwembu xa mina swi leswaku hi endla introspection. Leswaku how far are we with you? Because for me, when Xikwembu xa mina lexi hanyaka, we are so much distant to you. Xikwembu xa mina, xikhongelo xa mina namuntlha leswaku hi ya vuyela eka wena. Leswaku wena Xikwembu xa mina lexi hanyaka, hi ya vuyela evukoneni bya wena. Hi ya wena Xikwembu xa mina, hi ya ku dyondzisa hi ntiyiso. Hi ya wena Xikwembu xa mina, hi ya ku dyondzisa in such a way that people will call us leswaku va drunk. Wena n'winyi wa nghala hanyaka, hi tiyise leswaku wena Xikwembu lexi nga le henhla henhla. Hi tikuma wena n'winyi wa nga hi fikelerile eka hinkwaswo wena n'winyi wa nga leswi u hi navelelaka swona. Sweswi wena Xikwembu xa mina, rito leri loko ra ha hlayiwile, a ri ye wena Xikwembu xa mina ra hi katekisa, ri hi tiyisa. Ku nga ri hina ntsena, mindyangu ya hina, community ya hina, vamakhelwani va hina, hinkwako la hi nga kona, lava nga kona, na maxaka ya hina, hinkwako. Namuntlha ni nga heriki. Amen. Sizohlala thina ezinyaweni, sizohlala thina ezinyaweni, sizingatshe njengoMaria, Inkomo siyabonga Bafumane ukudla komoya. Basho khona bathi sithandaze size sibukele ngabantu abangathi bavusile. Sihlale ey'nyaweni zikaJehova, sihlale emthandazweni ngoba ngaphandle kwawo akukho esikunqoba. Ayigqumeni imfumelo yaba-apostola eka page 6 yisuka yima. Hlayeni swin'we. Ndzi pfumela eka Xikwembu, tatana wa matimba hinkwawo, mutumbuluxi wa tilo misava. Ndzi pfumela eka Yesu Kreste, n'wana wa xona nkatikomu, hosi ya hina, u tswariwile hi matimba hinkwerhu ku kwetsima, a velekiwa hi Maria, a xaniseka ehansi ka Ponto Pilato, a vambiwa exirhomangeni, a lahliwa esirheni, a chikela endhawini ya lava feke. Hi siku ra vunharhu a pfuka ekufeni, a tlhandlukela etilweni, kutani u tshame vokweni ra xitulu ka Xikwembu. Tatana wa matimba hinkwawo, u ta tlhela a vuya, u ta avanyisa lava feke. Ndzi pfumela eka moya lowo kwetsima, ni kereke yo hlawuleka ya vanhu hinkwavo, ni vuxaka bya vahlawuriwa, ni ku rivaleriwa ka xitori, ni ku pfuka ka vanhu, ni vutomi lebyi nga heriki. Amen. A hi kumeni risimu ra 174 hi ya humesa tinyiko ta hina. Moya ni miri wanga, moya
So this singing down. Inkomo vamakulu a hi kumeni xikhongelo eka page 35 xa ku nyiketa tinyiko. A hi khongeleni. Xikwembu tatana hi amukele kun'we ni tinyiko ta hina leswaku hinkwaswo leswi hi nga swona ni hinkwaswo leswi hi nga na swona swi tirhisiwa hi wena
ku andzisa ku fuma ka wena ni ku twakarisa vito ra wena. Hayi Yesu Kreste hosi ya hina. Amen. Vamakwerhu entirho wa hina wa siku ra namuntlha wu fike emakumu eka nkarhi wa sweswiwani ni ta rhandza ku ni ya khensa ku va hi tirhisanile a hi hlanganeni hi sonto hi nkarhi wa 8 o'clock la K7 hi ve hi mbale ximbalo xa kereke hi khome ti-palm tree ta hi ta cina ta hi ya sungula ntirho wa ku va hosi Yesu a ya hefela ta hi hlantswa swidyoho swa hina. Eka nkarhi wa sweswiwani hi ta kombela mhani Mabuza hi va yimisa hi risimu ra 40 va ta hi pfalela ntirho wa siku ra namuntlha. Endzhaku ka loko se va khongerile mhani Mabuza risimu ra varhumiwa hi ta yimbelela risimu ra 280 inkomu. Wa ntirho ku va ndzi nyikiwile nkarhi lowu wa ku yimela mufundhisi wa hina the right reverend HD Masango. Vamakwerhu ndzi navela ku va loko ni ta va ni nghena etintangwini ta vona ni navela ku khensa leswi hi nga gandzerisaka swona esikwini ra namuntlha. Ni khensa hinkwaswo leswi nga humelela laha mufambisi wa hina a khensa swinene. Rito leri hi ri tweke vamakwerhu leri a ri hi tsundzuxaka leswaku we must not pretend but we must pour our hearts out to God. Hikuva Xikwembu xa swi tiva leswi hi swi endlaka xi kota na ku vona leswi nga beyond leswi matihlo ya hina ya vonaka swona. Vamakwerhu hi khensa mikhongelo, hi khensa switiviso, hi khensa vukona bya n'wina tanihi Vakreste esikwini lero xongasongasi. Vamakwerhu a hi khongeleni. Tatana wa matimba hinkwawo n'winyi wanga hi ku rhambile loko hi nghena ekerekeni ya wena namuntlha. Hi ma twile marito lama humeke eka nandza wa wena hosi ya ku lulama. Hi swi twile swikhongelo leswi humeka eka malandza ya wena. Hi fambisiwile kunene hi nandza wa wena a hi fambisa hi rirhandzu tatana wa matimba hinkwawo kunene hi gandzerile. Loko hi huma laha hosi ya ku lulama hi ta va hi nga fani na leswi hi ngheniseke swona nimpundzu. Hi ta huma hi rhwele swibegani swa marito lama nga ta va ma hi tiyisa swinene. Tatana wa matimba hinkwawo hi rhume hosi ya ku lulama leswaku hi ya hlavutela hi byela van'wana leswi hi swi tweke namuntlha hi nga swi pfaleli etimbilwini ta hina ntsena. A hi swi xereni na van'wana leswaku na van'wana na vona va ta kula. Tatana wa matimba hinkwawo ku rhamba loko hi ta va hi famba namuntlha hi ya emindyangwini ya hina hi tlhela la hosi etindlwini ta hina tlhela na hina hi rhangele ku hi voningela laha patwini. A hi amukeleni mikateko. Kurhula ni rirhandzu leri nga ni ku pfumela a swi ve na hina swi huma eka Xikwembu tatana ni ka hosi Yesu Kreste. Tintswalo a ti ve ni hinkwavo lava rhandzaka hosi ya hina Yesu Kreste hi rirhandzu leri nga heriki. Amen. A hi fambeni kule.